Ditabrak bersamanya Pondok FC dengan tim Kebanggaan Rasa Bina-Bina Semen FC. Iwan Macut.
tidak.
La montana por el... Ayo Sob! Masuk Boas, Boas! Di mau de feo, no? Guarda che vuole feo. Di bawah tu bawah tu.
Talo è quello, Mario. Ikon tayo ka. Punta lang ako.
Bawah. Ah, kalau tanah ini bawah. Ah, jam mau kerja bawah. Ayo, Cuk! Kalau Iwan Setiawan dia bagus ya. Dia pelatih hitam. Kecilnya besar, waduh. Ayo, Soy!
bola. Lagi back kat dia. Bagus, bagus. Ayo. Gol. Ayo.
wasit nomor 25 Dewi Febriani Hamzah. Agak lambat tapi tak mau apa aja dulu. Lambat! Lambat, ayo, stop! Tambahan waktu 1 menit. Wah, baik lang gua. Lapel. Wah, jam dia kosong gua. Ayo, semangat. Ayo, Terem. Demikian pertandingan babak pertama, skor sementara 0-0.